Awu sesikhona siyabonga kakhulu izihlobo zami ukuzina zonke ulalele ngalesi sikhathi nanti uhlelo ngisakhumbula linjani ngamazwe ngihamba lo Bong Sibongane singapha ama-studios we-CNC Gobulawayo nxa la uthanda ukufilimelwa uthanda ngamakhamera ukuthi ugcwalise izishiso zakho wenza ukuthi ke ungakhohlwa ama-memories ngabe imitshato izimfa e-church ama-churches yawachaya ubongane lo yamba ama-church amaningi lobona streamer live bafela lapha ke-CNC ngiyakwazi abafundisani babukela lo hlelo sikhona ukuthi uzoxhasana lawe sondela ukuthi ke uzothatha lapha umqalisizwa ke namhlanje nguzondiwe Mhlanga kunjani Zondi uzondiwe Mhlanga umsakazi ngikhule kuhle ngikhulisa ngabadala ke eCholojo ngazabuya koBulawayo ngomnyaka 1997 wathi ke linye ilanga ke uanti wasengitshela ubana kuyini okwenzakala kumama wami umama ke wathwa wafa wazibophela kodwa babentshela ukuthi umama wanyamalala uanti wahlala manje ethi umama kho wathi eqeda ukuzala ke wasesiyazibophela ule 3 days uzelwe umama wachebhala ke incwadi wasesithi yena isisu lesi wabanjwa umuntu wamrepa ngakho ke angagcile ke umntwana orechwe wantshela uanti ukuthi mina umntwana ke ngingacabanga ilutho wathiwa yiko wanginika ibizo ethi nguzondiwe lakathi esinya dinga ke ukuthi ke ubaba wami ngabe ngubani akula muntu ofuna ukungitshela sengihluphe kakhulu izinto ziyangihlupha ezemimoya angiphumeleli msakazi ngidiniwe sengizame amapostoli zinyanga konke kuvalekile kimi lapha ke yimi uthiwa nguzondiwe ngizama lokuthi inseleli bizombe ilelini kumnyama ngizwa ubuhlungu kakhulu msakazi ke nxa ungangisiza kulabantu ke abaziyo ukuthi into zesintu lezi kwenzakalani kumele kwenziweni ngabonga kakhulu mhlobo wami ungisize sengihluphekile yimi ke uzondiwe uzondiwe asazi ke mama yena ngutshela ingoma ikhalela le edala Kids uthi izingoma uzidlala kakhulu kusenza ngisakhumbula kudala nasi ingoma ngutshela umphenindile idala Kids enthemba kubona ke iza kuhlakaza ukujabulise nansi
ingoma yadala umkhethe ingoma sithi ke mpheni njile bese ichale ke umlalelo lana kuthiwa ke ngizondiwe mhla ziyabuya incwadzini siyabonga kakhulu ababhala abaningi siyalibonga kakhulu sithanda kubonga usisi ke uPet khona ngase UK sisiphet awumanyona siyabonga kakhulu siyambongela ubongane uyiphasile kwakhe kuthole kambe ngwedla hlobo sami ukuthi umfana la azama umuntu aqine lani ke siyacela lesincede ngedatha siyabonga kakhulu siyabonga ke inake sisiphet khona ngapho bakethi umuntu ohleze encedisa ama programs ami siyabonga phela nange ukusana Ncube ngeke ngiphethe usencube kwa umnyaka ka2010 ke msakazi ngijabule kakhulu ngobulawa ukuthi ziyathunqa ngihlale ephumula emadonkini hayi ke ngithovisa ngibiza ke mina nganthovisa kakhulu ke impopo mama gwegwe khona ngisiyale la wo Disco Times ngisebenze kakhulu lapha ke ngithovisa afuna ukutshela manga ke msakazi bengikholisa kakhulu ngiwindi lapha ngithovisa ngibizela kwazi kwathi ke sengani nami sengibona ngathatha ke imota kaBruram wajela ukuthi ngiyendriver ngasekhathele ngimchiye entombini yakhe ngathatha imota ngiyemchiya kwindawo lapha elothele eMzilikazi ngitshona ngithombisela ke umlungu tamase sihamba siye Kesha kwelanga ke lapha ngabona amapholisa ke ku Disco ngase ngenze U10 ngaqansa phezulu kecab ngibale amaphosa bengixotshanisa nehla ke ngibaleka ngadlula ke egarage lemathobana isilanda ke lapha ngani bridge imoto ngalozi control yabheka ke imoto lapha ngomchova wa balimala abantu kwafa umuntu oyedwa ngathathwa ngamaphosa ngabotshwa ngavalelwa umnikazi wemoto umangala uthi uhambe njani wahluphana nami sengiphandle lapha wachaya umfana lwana ngudriver ke wamlimaza ukuthi unginike njani imoto yena ke baba lo wasecine sitshela amaphosa ukuthi imoto bengitshontshile udriver ukuthi bephakile phumula mina ntshontsha imoto ngabotshwa ke ngaphiwa ke ibail ngahle ngadla bayibayi ikubana kwami size lapha ke South Africa ngoba sengicharged nge-car theft le causing death by dangerous driving so ngase ngikwazi ukuthi laba senyacha ke ama 5-10 years ejele ikubala kwami size lapha South Africa ungixolele ngangajonganga ubulala umuntu kodwa kwakuyithi amaphosa afuna ukuthathela imali engelayo madoda ngibuhlungu chisa lami kuyangidabula phakathi asikuthi ngingathaba ukubulala umuntu lwana ngilabalele khona lale ngokuthula ngenza ngabomu wemfowethu wena wafe engozini liyana ngo2010 ngubo yenja ngicela ke ungitshele ke ingoma chisa ingoma engithanda kakhulu yena le ngathasa ngayo ke umfowethu evela ke kumalayika nxa ungayithola umuntuza ikhona umuntuza hayikhona siswele nasi ingoma yakho ke wakhetleyo Busani Ncube wena ke uParis South Africa lokho wabaleka ngo2010 uthekhaya kawuqume Muntuza Vami
naso ingoma phela ke kuMalaika ingoma esethi umuntu uzabonga lelathile laba behlala abantwana usemnandi yachatha abaningi le ngoma esitshela kubusane Ncube Busane Ncube yena ukhona ngale ngasemzansi Africa lapha ke akhona siyabonga ke ukubhala kwakho lawe ke Busane nangu Thenjiwe Masiphula Thenji unjani Thenji Masiphula uThenji Masiphula uthi ngisizalwane seZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe kwenzakala inkemekeme ngomnyaka ka 2016 ngisekhaya bemfundisa mina kulesi sikole ngicela ungasiqambi lesi sikolo ngasebenza kakhulu kahle ngasenzohawukela ke ngomnyaka ubaba owayesebenza ko DH office engumphathi wale ndawo sakhombana ntshontshela umfazi wakhe ngaba balo bebuya kimi yenza yonke into kuthe ngelinye ilanga mama loke umnikazi wendoda uMancube wezwe ukuthi mina ngilala le ndoda yakhe wabuya ke esikolo engadlanga kodwa ne drive imoto kwafika wavula wangigijimisa phambi abantwana amanye ama teachers amombamba wagcina sekhipha lesibhamu kodwa ngamaneje ubaleka bamfihla esiphaleni komnye umuzi weseduzane lesikolo khona phana wadlula edinga ukuthi ngingapha abantu bathi ngigijime ngayale anzake ngenza into enjalo ngazichamela ukuzichamela ngase ngibona ukuthi sengifile ngaphambi ukuthi siwule lesibakithi ngingazile ukuthi indoda yomnikazi umuntu lo ke wandinga uzofika edrobheni eMinistry of Education lapho kwaba le nkulumo ekhona inhloni zathi bhe angibuyelanga ke isikolo yikucina sengibuye lapha okwamanje ngacina sengibuya ngelezi uzodinga umsebenzi ngiyasenza lapha eUK ngikera kwenye indawo kechisa yimi uThenjiwe Masiphula kwabanzima ngesikhathi sami angeke ukhohlele umnyaka kade ezinhloni ngoba abantu bonke bayakwazi okwenzakalayo ngibona ukuthi ngaphuma emlonyeni wengwenya lo mama wayekhuluma ukuthi yena uyabulala uvela eChipinge wayekhuluma ishona lo mama kodwa akakuphindwa kabili angiphindi futhi ukukhomba awu nxa ukhomba usazi wayitoti man nxa ukhomba usazi ododo befree kangaka usiyakhomba lapho wabhayiza kakhulu amadoda agcwele lapha single wona sisiyazithela kuphela ngicela ingoma lana ethi ke Peace Majensi ngiyayithanda uSpox Hedge Spox Hlatshwayo
Phase Matches lingambulale ufuna uthathela intombi yami. Lingenzi njalo Machenzi, Phase Machenzi. Ngospoke search uSpoke Hlatshwayo ke waphuza kakhulu ke uCB umuzwa ukuhlelo namhlanje ngizakhumbula kodwa besitshela ke la ubhalile sicela lawo ke uze ngokusheshsha ngiyakho ke oyithanda ubhalele ngapha githi lapha phela lapha yikho kithi yikho sithi studio set yikho lapha kwa Facebook i studio set la uJohn Dimande la ubhalile John Dimande ngiyakubingelela wena ubhale yakho ke incwadi ka John Dimande uthi sakubona umsakazi wami ngiyalibingelela salibonga uhlelo salithanda sincedisa phela John Dimande uhlelo alithanda wasincedisa umsakazi into engikhumbulayo ukuthi ke umnyaka wona lwana umnyaka obamubi kakhulu umnyaka weCovid esikhathi lesi ngabona ukuthi ngcono ngenzeke imali ngabona ke impilo inzima hayi kwehlula ngase ngithatha ke intombi yami engithandayo nganika iplan ngoba ngambona abantu bekhala lapha ke online bengabantu abakhanukayo befuna ke abafazi amadoda amaningi ayekhala ngoba ebhani uhamba kodwa ngenza ke iplan ukubana ke ngikhulume laye ke usima yapha ukuthi usima ngazwana ngathi sima lapha siyafa ngendlala wena hamba ke sisebenze uthengise ke umzimba lapha sengitholeke amadoda amaningi angasibhadala usima la wagcina ebona indlala ingele ekhaya wavuma ayisabiza ke o200 rands so ngangithatha babuyela amadoda ezimota ngithi kangike ngisale ngikhambe laye sesala sihlezi ke emotini lo muntu osithetheyo angena benzele kwakwenzayo mina ngayenza ngantwanga le security yakhe abuye ngitshela amalanga oqala ngasizwa ubuhlungu kwamagama chisa ngoba ngikwazi ukuthi umama ngihamba la seqele udliwa wabe buye ngitshela endlela wathi mina into leka ngithandi ngoba lo muntu ebengenza rough hayi yakhula ke into leyo wagcina nganda ke sekuthanda senza ke imali nesikhathi seCovid laphana yaphela iCovid kwabanzima uthola ama customer uthese ngixoxela wathi omunye walile lokusebenzisa ikhasi lokuvikela amakhondom uzenzele santando ngoba ngangimthela ngomniki ukuthi athwala ahambe la kodwa lo baba wafika yala itheze phelile into le kwangichaka ekhanda lapha iCovid iphelile ngangicabanga umfazi wami landisanga into engalahlanga suka ngimbuza ukuthi ke ulela abantu abangaki besenzana etshela into ezingaqondakaliyo sithi abanye bamfundisa ukuthi kumunywa njani ngangaza ke munye la ngingawufuni lokho ngambona umfazi wami selento ezenzayo lapha endlini saxabana ngakho lokho kwabuya ke umsakazi ngo2023 ekugcineni wagcina siya confessa echurch lapho lo bazali bami khona ukuthi ke ngesikhathi seCovid bona lo mkakhe sitho mina bebesenzana abantu bamangala abasikhangela esilucela ukuphenduka waconfess into zonke ukuthi yimi engakwenzayo ngahle ngehlukana laye ibuhlungu ngiyakwazi kwakunzima kodwa sazi kusima ukuthi kwina ukutshelela abantu ifeeling yaphela kudala kuye yimi uJohn Dimande ngilapha ke eMzansi Africa chisa osema ungambiza umfonele okumthoni sithi wakwenzelana khona ukuthi ayitshela abantu khathese uthiwa mina ngilivila lendoda kwakunzima ngangasovila kodwa uyakwazi ukuthi that's the only thing ayisebenzisa ngaba bekhona abafazi afuna ubhadala mangangakwenza but kwangamadoda ayifuna omama ngicela ke ingoma ezilandelayo ungantshayela ke inyanga khona ngingajabula kakhulu ke ikwaito iyangipusisa uthe yiphi ikwaito bhala udlala amapansula ngilayo dlala amapansula TKC ikhona dlala amapansula TKZ abantwana
It's engaged. Sis mixing abantwana alright. Save a party. Sis mix esicholo bemnandi. Ayo wena, ayela. Ubani uphethe isigubhu sangempela. Fela, hula phala fala. Hare bapala, lebana, abarunda. Ayo wena, Harriet so. Harriet so. Harriet so. Sai chove engolova, esse show, engolova. Sai chove engolova, esse show, engolova. Sai chove engolova, engolova. Sai chove engolova, esse show, engolova. Sai chove, sai chove, sai chove, sai chove, sai chove, sai chove engolova, esse show, engolova. Aqui é só. This is a song for December. Whenever, wherever. Dance if you want to dance. Whatever. Wherever you are. Wherever you at. Wherever you at. Wherever you are. Wherever you at. Wherever you are. Wherever you at. Wherever you are. Wherever you at. Tell them up on Zola. Get down my Georgia. I'm a Georgia. Get down my Georgia. Tell them up on Zola. Get down my Georgia. I'm a Georgia. Get down my Georgia. Arizala Gaja. Wara Arizala Gai. Arizala Gamo. Hey, Arizala Go Fella. Arizala Gaja. Repeat Arizala Gai. Arizala Gamo. Hey, Arizala Go Fella. Oh, Zalama Pansula. Thikezi ingoma ke yakhathaza kakhulu. Dlala amaphansula besiyitshale ke imlalelo la obhalile kulolu hlelo njengabanye ababhalayo ngapha sibabonga kakhulu ukubhala kwabo babhalela ngisakhumbula besitshale uJohn Zimande. John Zimande wavumela umfazi watshiwa. Suzonda futhi uyatshiya umama.
ungazonto mama uyatshiwa kungomnikile ukuthi atshiwe bangamutsha nasubuye ukhala futhi mfowethu hayi baba nantu olunye udaba oluvela Angelina Sampindi kunjani njena Sampindi mina-ke original indaba eMtare ngahlala-ke kubulawa isikhathi eside kakhulu wathi-ke ngomnyaka ka-2007 nesikhathi kulo dubo laphana-ke ngasenhlala lejaha elihle kakhulu elakosibanda kokuthiwa-ke Big Boy ebengithanda-ke uBiggy sihamba-ke etown konke sizwanana kodwa indlala laphana ekhaya konzima-ke uBig Boy waqalisa-ke imikhuba yakhe ukuthi-ke sesiyaganga angazi ukuthi uganga lokho ayekwenza wayesenzane kodwa ngibone buya le mali ngibuza ukuthi uyatshontsha na ngithola ukuthi uthandana nomunye-ke umfazi wa-businessman kobulawayo wayevela-ke eHarare bahlanyisana ngoba wayesenza ama-piece job bathandana laphana kuthe ngelinye-ke ilanga uBig Boy wabuye ekhala ngesisu endlini wakhala ngesisu ngabathengi imdikela imithi ayesaqalisa-ke isisu sakhe ukubana sikhukhumale lento yakhe yangaphansi yaqalisa ukukhulisa ibankulu ngamanga ukuthi kwenze njani sihamba kudokotela basothi akulalutho sayemapostolini amapostoli asinika-ke amanzi lokumchela kodwa kwehlula sazalayelwa ngomunye ubaba ukuthi sihambe sizenda ubaba lo wahle wafika wasitshela ukuthi lulunyoka ngamangala ukuthi umkami uthethe ngaphula unyoka bambuza ukuthi wenzeni wagcina ekhomfesa ukuthi ulalela omunye umuntu ubaba lo wasizenda wasithi sokumele ukuthi kufonele-ke umnikazi womfazi uyexolisa ubhadala wesaba ukhuluma leyo nto wathi ngamazi wathiwa ngumuntu lo fonela-ke umama lo olelelayo phela sizwe wamfonela-ke umama lo wathi kakwazi lutho siyana nene ukuthi kachiyane layo wahlala-ke segula kakhulu silokhu esikhula ihlobo zabuya sebephendulela abangakibo behambe enyangeni zabo sithi mina yimi engumthileyo wafakwa msakazi kwahlupha-ke lindaba sakhukhumala sagcina sesimbonile ubaba lwana wathi yena akakhulumi lo muntu kakwazi ukukhuluma ngani waze wathi ngo-2008 mhla ka-11 June wadlula-ke emhlabeni abakibo mamazala bangizonda lokuthi ngangizondelani bangixotsha njengenja ngingela lutho okwamanje ngise-South Africa ngizama ukuzisebenzela chisa abantwana babili sebekhulile kodwa sebemphumuza yimi-ke obhalayo lapha-ke Angelina Sampindi Angela Sampindi so ndoda wafaka ulunyoka kodwa ama-in-laws zakho iwasolayo athi wena ngabe kunguwe-ke okwenzileyo cela-ke ingoma ezakudala ngiyathanda abantu abhala lolu hlelo bathanda ingoma zakudala ngoba ingoma ngezabakhumbuza okwenzakalana leso sikhathi yikubona iningi licela lezo ngoma yikhomela ukuthi abantu baku-understand ukuthi abantu bacela izingoma zakudala ku-10 yisikhathi ukwenzakala ngazo lezi zinto ezenzakalayo uthi ingoma ehlupha iliyana ethi mafika izolo ethi gugu othandayo nxa ungayithola nasi ingoma yakho ethi gugu othandayo wena Angelina Sampindi mafika izolo yeah
Awu mafikizolo bathi ugugu othandayo ngoba ubunandi siyawuthanda ubunandi afikile sitshele-ke Angeline Sampindi gugu othandayo Nhlanhlalo Theo nangu-ke umdlali wethu-ke othiwa nguGwemende Solani Gwemende unjani Soli oSolani Gwemende sizabona ubhale ngaphi uhlelo yilo asilukhudi maviki wonke yenqala kakhulu lo hlelo nxa ufuna ukuthi ungaphambanisi hamba ama notifications laphana subscribe follow like comment ngiyabona ama comment lapha siyabonga lonke ikhomenta lapha ku YouTube siyabonga thank you so much dlala njalo interact ikhwalise khona phana uSolani Gwemende uthi mina thisa ngisuka ke endaweni othiwa kusesigodini duza nokubulawa nxa ukwazi ngikhulele khona ngafika kubulawa ngasebenza khona into ezakalayo la ngasoze ngilikhohlwe kubana ke kulogogo wayengamdala kakhulu thisa angazi ukuthi kumbe ngiyaphambanisa kodwa kuthiwa uthando alula age bengile 23 years lapha ke umama lo wayile 48 wanthanda ke lo salukazi ngicathe bangani bami awanxa siya khona besithi ngithi mama lo mama wayethanda ukuthi hamba kunamatu uyakuthanda kakhulu umncedise kodwa bona bengawazi ukuthi mina unamadulo ke sengumenza umfazi wami usamatu engekho khona le lapha senzela khona kobulawayo ahlala njalo ngiselisa inkomo umncedisa lokulungisa ke istanda sakhe ezibayeni ngifaka ke lama droppers engithanda mphekele ngidlele inkukhu ngidle iqolo indoda yakhe yabuya silivele edrobheni inthabela ethi yebo mntanami imbingelela lami ngihlala ke khonapha ke thandana lalo ugogo wayeselo mzukulu oyedwa ngaleso sikhathi omntana kwentombazana yayisiyendile sahlala lokho esihlala silokho esitshontshana kwangehlela ukuthi nilande ke isize yami asembona ukuthi sengifuna ukwakha mina ngamtshela ukuthi sengilobukhwele ukuthi atshele indoda yakhe ayale mama lo wathi ke ngizayala njani indoda Soli ngoba kuzakhanya ukuthi siyakuyanga ngathi ungcono sihambe gogogo esilobela ngoba mina ngiyakuthanda hayi bengumthandile ke lo mama kakhulu thisa senze iqhingaleke wasuka ebaleka engani yakibo lekhaya lami ngahle ngalandela sachasale ke silobela wonke antwami labe ngifike khona ngathi ngahamba la sithi ngumntana wakhe kodwa bengakwazi ukuthi intombi yami ubaba lo wadinga waselwa wacina izwile indaba yangikhona kwethu sabantu esigodini abantu abaningi bayakwazi khona phana esigodini udawa lami kodwa koluthando walesikhathi hayi ngahlala 5-10 years ngananze ukuthi ke umuntu lo lophele ikucila ke sengimbalekela ngiyamkhumbula ushonile ngomnyaka 2021 qize lihleke lo muntu ebengumama hayi futhi angifuni ukutshela obengikholisa kakhulu wayelazo uthando wagcina kahle nxa ngachitha umuzi wakhe kodwa ngithi ke wangigcina lami ngiyamkhumbula usithandwa sami ngithi kalale ngokuthula awula lihloni inkalakatha hey ivuka kanjani umuntu longako ngicela ke ezinye zezingoma uyathanda ingoma zesplash awukhethanga enye ingoma ukhethe isplash kuphela awu madoda akulenye ekhethe ngaphandle kwesplash kuphela sikuzayitshaya uthanda isplash mana sibone ukuthi ngiyathola isplash sakho isplash sakhe sibone ukuthi ufuna siphi isplash sakhe umuntu wenkosi ubhalile wathi ke uthanda isplash wathanda lo muntu ongumama kodwa namhlanje sembona ugogo asazi nanso Eye for an Eye some album Eye for an Eye Chanda Splash the best of Splash and live together as one.
Yeah. Yeah, ukuthiwe seyenye izimanga lapha. Yeah, kusenjalo ke siyabonga ke umlaleli uthathe ebhalile lapha ke namhlanje uhlelo labadala uthiwa ngisakhumbula. Uclear zazi ingoma zakudala bese jive bambu wethu lapha. Kodwa sibonekele ngiphethe manje entomana licina thunjana nguLilian Dube. Lilian Dube uthi ngiyakubingelela ngechisa mina ngikhumbula uhlelo ngisakhumbule engiluthandayo njalo lelanga soze engilikhohlwe. Ngikhumbula ukuthi ngithe ngilapha ke UK Mfio ngo2006 ngathola umphepha ngo2009 lo mngani uthe nxa ebe ekhaya ngasemthuma ukuthi abe siyabona umngani wami ke emphathela ke izinto impahla yonke into sisakha umuzi wethu sakha sasakhe endana othiwa kusemahachula sahlala khona ngabuye ekhaya ngayithola ke indlu khona sibili umngami ngisemala selokhu echicha ke ekhaya ethanda ke ekhaya umngane amakhulu umuntu simbonile ke osaphe uyabuye siphathele mbonge kakhulu umntana umngane abanithumezela izinto umsazi kathi angibuzanga elangeni abantu laba kathi sebethandana ngahlala kunjalo ke mbona ke nginye indoda yami ngiye la kathi nihamba itshela indoda isithule zwi engana kulalutho ngihlalele msazi ngithelo ke ngisalibele ngezwe kuthiwa ke uKhirisi se Island khona kokho indoda yami sithuthile abaleka ahlale eIsland wanchiya kanjalo balapha eIsland bobabili msakazi ngilabantwana lapha ke yahamba kanjalo indoda best friend yami abantu besazi from esikolo engamthengela ngimthumezela imali every month ngenze allocation ye100 ukumthumela njengomngani ngithela izigqoko yonke into ngithola enye Facebook page efake yabo lapha babechama picture bechata sebachata lokuchata mina ngachatanga lami for good 20 years ngithandana la into le yandabula ukuthi my own friend nguye ke olahle kangaka bakethi kadeza ngisafuna imngane nihlalile ngedwa iMililian Dube ngilapha ke Halifax UK ubingelele abanye bonke ekhaya ungabuya ngapha ulanda umngane okuthiwa nguThoko ubofika endlini yami abakwazi ngihlala duzane labo kodwa abantu abangaziyo ngoba ngisafuna umuntu ekhaya udlule umbona ngiyabonga ke chisa ngicela ke unjale izingoma ngithi Khiri ihlala laye uzaphe akulandaba. I wish you all the best empilweni yenu njalo nalihlakaniphile hlala nini ngoba likholise Island umngane mesabe cela njalo ingoma yena lana ka Yvonne Chaka Let Me Go thanda ke ukuthi mvalesele ubhongo sikalo ngeze chisa sibanda saba kakhulu njalo sisiphethe ngalokho wenzela ubongane. Thank you very much. Bye bye.